चाकौब चटपद थिंखिबा लेते वांखई एसीगी एमएलए वाई इराबोटना सिंधुना nghan pangthokiba ward number 26 ki nupi singi ningol chakaubugi thauram lakpasing hanagi minister O Henry na thingki haibabu political gi khudong chaba launa ba hotnaba aranba wafam ni haina election committee of O Henry gi chairman maibam phongmai na phongdokhre lai ingkhol da ngarang pangthokiba pawgi mifam amada mahak na hai wai irabo na chakaubugi thauram pangthoi haiba khangde O Henry mikhal naksilakpaga mari leinana lai ingkhol da laiba yumjau lairembe khurumna bahaibadagi lai khurumba chatpada bus aduga thaina bane maduda mahaksu lai khurumba lakpa oibana maning handokpadu nungai tabadagi chatpa yai yade haina rakpadagi wafam khara phongdok nakibane mahakna irabot ki chakau basat kiba miyoi singda chatpa yaroi hai kiba laite masida political gi khudong chaba launa bahona duna lana uhana bahona ba laibak thibane chahi kuntra hena mihut oirakpada amukta chakau ba pangthok traga handa khaktamak pangthokpada angak phawi lai ingkholda high court ke quarter sana bayum takthokpada mahak MLA oiribane matamaduda mahak tumin laikhibane adugumba miyoina ngangba wafam miyamna laukham thokte haike sana leibak pukai private limited na sengdorakle tha asigi taraga nipan gi manipur news channel kharada amade tha asigi kunmathoi ge manipur local paper kharada phonglakliba sana leibak pukai private limited ke maramda phonglakliba wafam khara adugi matangda laisang them sanayaima maitaina sana laibak pukai private limited ki yamlaba senpham sing puraga chen khre hairiba wahi ase yumpham yaugdabaga loinana maral sibida chenariba P Romeo hairiba miyoi ase kumsing 2019 da sana laibak pukai group ta accountant oina matam khara puramlaga thabaktage pothakhrebane makhatana group ka mari leina khidrabane aduga N Dinesh hairiba HR manager aside 2021 gi August thada staff singi support amadi guidance oina thabak puribana sana laibak pukai group ta punjaram bane aduga tolkawagan amadi benelegi sub dealer lobagi matangda amadi investor singi paisaga N Dinesh hariba miyo yasiga hiram amata da mari leina de aduga sana laibak pukai group ta sana yaima masala ringai matamgi de masana responsibility logane investor kharagi paisa su athuba matamda akaknaba matam ama leplaga pithoknaba khangalakani aduga masana sana laibak pukai private limited ke general manager ni haizaba aduga managing director ni su haizaba tensubam angamba hairiba miyoi aside sana laibak private limited ka hiram amata da mari leina de sana laibak pukai group ke chairman oiringai 2020 gi December da hairiba tensubam angamba aside group asidage tokhraba miyoi ne aduga karamna amuk limited asida manager amuk oiram libano kanana hapano haibasu athuba matamda khangalakadabani haina laisang them sanayai miteina thadorokpa cherol asida phongdorokle group ase chahi asigi February 16 ta sarang them Bikram kaubamyo yamana chairman oina responsibility lauraba matungda sanayai masasu Nepal da award ama launa bagi damak chahi asigi March 15 da satki chairman heksin khiba numitage ngasi phauba sanayaina group asigi karakpa senpham lupa ama phauba soktri aduga masigi matungda chairman sindok sinjin tawbadi mahaksu munna khangde adubu staff mayam panana bahaiduna HR manager ama mathau tai haibadagi N Dinesh asibu mahakna pusilakibane aduga haubizam guitar gen mitai hadiba sina matam maduda amuk chairman oiragani haiduna oike madugi matungdagi sanayaimaga makhoiga mahakna pigadaba investor kharagi selgi matangda wari sanakibadi lai wari sanakiba numitudasu blank nan judicial staff manga hairiba haubizam gitarjen maitaina puthoroklaga mahaki mingda laiba company gi lakhotpa yaba sel makai laukhatlaga client singi manage tawgani haina khuyek singsu laukhe aduga matamdugi investor singi amadi shareholder singi sel singdude business promote tawnaba field amadi company gi hiram singda changkhrabane mahakna karamna puki hairibano haina hanglakle mitai pangal gi ming sisinaraga yetlibasi achumba khongthang natte lilong singkham singda Manipur laingakna police outpost sanaba lamgi demarcation tawbada sing asigi akoibada khundari bayum manga tarana pangal phurup singi ming sisinaraga ayet apan pi bhaibase achumba khongthang natte masi amuk hanna tawroidabani haina Manipur Pangal Welfare Association MPWA gi chairman amana phongdorokle
ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯆꯤꯡꯈꯝ ꯀꯕꯨꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯀ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1935ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯀꯕꯨꯏ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯅ ꯈꯨꯗꯝꯅꯤ꯫ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯑꯃ ꯊꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯕꯨꯏ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯛꯇ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯥꯎꯠꯄꯣꯁꯠ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯡꯈꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯁꯥꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯆꯤꯡꯈꯝ ꯃꯌꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ꯫ ꯆꯤꯡꯈꯝꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯕꯨꯏ ꯖꯥꯇꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯃꯨꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ, ꯀꯕꯨꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯐꯥꯊꯅ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯆꯠꯄꯤꯅꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯊꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ NPPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯀꯣꯟꯔꯦꯗ ꯁꯪꯃꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ NPPꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯊꯦꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯗ꯭राꯏꯚꯔꯗ BJP ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯒꯥꯔꯤ 7-9ꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯈꯔꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯊꯦꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯨ ꯆꯩꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ACꯒꯤ MLA L Jayantakumar ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ L Jayantakumarꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯌꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ MLAꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ BJPꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭राइवर ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯨꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯌꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडियाꯗ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅता ꯌꯨꯕ ꯃꯣꯔꯆꯥꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯛ ꯊꯦꯠꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ NPPꯒꯤ MLA L Jayantakumarꯒꯤ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯅꯝꯗꯨꯅ BJPꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯊꯦꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ꯫ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯦ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ꯫ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯛ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯇꯣꯡꯃꯜ ꯂꯦꯞꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ COVID-19ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯇꯣꯡꯃꯜ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯇꯣꯡꯃꯜ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯦꯞꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ MSUꯒꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯇꯣꯡꯃꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯋꯥꯏꯃꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯂꯦꯞꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯚ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯕꯣꯅꯥꯐꯥꯏꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣर्टरसिंगदा फंगहननबा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तकसिनबा यूनिफॉर्म सेटपा अमदे आइडेंटिटी कार्ड पाइबा महिरोइसिंगदा स्कूल कॉलेज अमदे यूनिवर्सिटी चटपा अमदे हलकपदा हानगुम गाड़ी अतोंगमल चादा यांखै लौबा वाफमसिंग असि थबकता ओंथोकनबा कमिटी अमा सेंबा अमसुंग लेपा लेतना वांखलकलिबा थावगी ममल असि हंथाननबा पुन्ना तकसिनमिनबगा लोइनना मणिपुर लैंगाकना मतमगा चुनबा ट्रांसपोर्ट पॉलिसी अमा सेमननबा पुन्ना तकसिनमिनबा हाइना वारेप लौखि। DM कॉलेज कैंपस लैबा ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन MSU की हेडक्वार्टर के कॉन्फ्रेंस हॉल पांथोकिबा मिफम अदुदा महिरोइ लुप असिगे वाइस प्रेसिडेंट लाइस्रम अथौबा AMSSTA की प्रेसिडेंट माइबम केनेडी MSU की एडवाइजर थोक्सोम सुरेश JACPP की प्रेसिडेंट लाइखुरम सोमरेंद्रो अमदी
Burma Sugnu Road Bus Owner Association की President Chanambam Ibotombi Presidium Member Oike Loinana Tongan Tonganba Transport Organization की मिहुब सिंगसु सरुक याखे अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागतजरी।